Kok menengah ketua mak tadi rusuh rasuah dalam hati memang di dalam kira-kira. Sebabkan bahar betu pihak di badan diri abang tidak salah mak melang rakyat itu mak dua. Mak turunkan padi di rangkiang 7 seriri 8 sigayo ayo 9 sigayo lalai padi benar orang kita nak ceh mak. Mak jika hujan kakak-kakan jika panah limpi-limpian nasa cocok usak dayam labihnya mangko basuan. Namun ketigang penuh jual mak. Nam menumbuh gadih jolong gadang langsung terkena jolong sudah alu dah lihat 5 menit sandaran alu mak. Nan kamu yang poitan kudo di halaman. Di halaman ganto bari batu gadang bagai disusun batu kecil bagai di karang. Berai tabuan nak kailang rasa kailang buat tu. Mau bunyi ada mak lambak kata kayu di pasaban. Usang-usang dipabarui lapuk-lapuk kadi berganti. Kajan-kajan kerang tidak ada mudah supaya nak ketek nak gula. Bawa ajalah sambal kat ketek kan betunya tadi.